Posibiliwa lahi pa daple da kwetaya na bamu na malaga pa ba di busalana le betale ke teni batni le koplo di buwe di la September ni na wek sa shue bua sa le da ba ko bisilu sa ya la masala teni na narinya ini ke sa ku thale ba malu ko na mi da phe ma te asu situ su kisi kho Pada tak buat tak ada wita yo tak kekele sih hasil urkira yang di obu itu lah. Bagaimana lo kesal thate siapa lo tadinya itamu awan lah. Tapi ya dah sikwa, dah le nyanyi pemau ni midam ni. Dah sikwa ni mana? Pebe bakwa semela tak kau dah kita sudah sah kani. Mi belasu metega oleh. Nami belasu metega oleh. Pala sakinyo pua ndoko pala kemasi pua ni. Peti sekolah pa oe. Lagi kemasi pua lah. Masalah nyani ni kani. Buluhu pala kemasi pua. Da pada kemasi pua ni. Me awak tidak pada ni bata blue ah. Terdon ni bah. Ini me pada kani pala kemasi pua buluhu tidak pada ni. Kemasi pua ta takinyo pa khua mi le ta ana pa khua mi le ta sa o no khua o we da ni la masaro mi le pagisa shukri no sa da we mi le ta le ta sa o le ta sa kinyo pa khua ni kwe kho pa no lo bu ya pa le ta bu ya sa Hesu bam khule ne ta oshu kle ta su kuzaku ta eta kuini o de pagisa ne misalo ta sit pa ne Hesu kusakri o de romlo le bata pita mabu bata let pita ma le thal thok sala la basa ro le ta eta kui pho la ya lo agisa basa we Hesu kri o Tak kela kasi balo basa taku baku tiap to balo basa nakira. Tatu kuzaku sualawe agia basa lo Yesu Kristo. Ne mimi bualu pue le taku baku tiap to tele basa lo. Nutu duni mata samino to bloba. Nutu na kola sakri kami pala amma mutaki pala Yesu Kristo. Pebo mula ko ini pematahari atele basa. Baga sapin no kuipa. Siwa dah lah. Masa nak kira mimi berkali kali atau lah khibat juga ni. Kisah you ada sapi no na tatu pa no the bloba. Nah, aku no tak kuemu oe. Le kisah kira tak kuemu. Peno la tahu dah yo kani Yesus Kristo. Peno tahu dah yo dulu no widi yo ateni bani. Tebak lese widi Yesu Kristo. Ini tu pepa padi pa kemana no leta sula bisa lota tasul masa demu masuk ni. Yesu Kristo. Pada paya belan tasu tasat ni le masuk tu. Dak sitra pasi wala damula to olo masuk tu. Yesu Kristo. Pada pa aga le tana. Napa aga tapi no kuna asudane sino Yesus saya Yesus Kristo dan itu pe paga planta debat si bakani pada planta debat sini minggu sakri lo Yesus Kristo tata wesagi anu situ nesi ti ko sabomi Yesus tu dah debat nugo tu dah debat yugo bagi perlu kele betul ba betul ni kura na buat dia na salah buya entah udah yo kura pada pada kemarin lu entah sudah sah dan nak komi
no sa me gini do tu dale pemasu na tu ole bane mia wa aga le ta kuina kaplo le na ta phoda ya me gi na ta suda sa ko me gi na ta ku ba ku tiap to to a ko ni me gi Yesu Kristo balu ta wi ta yo da ko Yesu Kristo no lu ta na ko la tu me sa Kristo ba Yesu a one pebasinya le puarga ilmi puala asa upa no la mi puala ena no la ena la yumilla la negele su Kristo pelen uran ta wi ta yo ko su don la talabui la sasine le na le kaplo buri na no ke sare ye le kaplo tani wa tani sini ni bila ke sayo hiya ta kita ba ko la yo ta sudah sa dia me si da sa me ge o cholesterol me ge o rasa ora ga ora ta sudah sa amina masa na kira sayo hiya ta kita ba le ye ke da su ja ko ra isi bik sa la bla kalau bakwa se me da ko da ke da sudah sa khani yeso mo le gele sa krio di do ta sudah sa da kala ke si blawe masa ta lol la le go di ni yele kisakri hiya ta sumi samu hiya ta uza su ta sola ta le ta le sunya go yemi bakwa se me ta di le basa yego ta su su ta sola ida kisakri siwara isola ida kisakri siwara ako no panel le ko da kwa se me ta di ni me da Dawida yo me de philo la basa na Dawida yo akhone me de philo la basa papa di pakamalan lo me de sekolah la basa na da sa pa me de bla basa ba aga me le ka paguna basa sinyale sa krihina sa Dawida suta solada lene le koplo ni niwe shumya the pwa tu lone awe ine mi wera ita uyesa data amaka ma lele bupwe lene mi lene ko doni ba ka sa sa sui like madala no punya la moya sugina na itwe ko thena le na ta mu ta le kle khu da sakri na tani wa tani Dawida yo khu Yesu Kristo khu tu da le no wi yo tani wa da le Yesu Kristo papa di pa mana Yesu Kristo na ta bla di pa sa ada sa di pa ni dia ke belago mi na leno kono sa da sudah sa di pa kepada ku saya belago ni Yesu Kristo pa aga le dana Yesu Kristo sakri mi wala plan ta de bakele kesi do ihilana sa sod plami tawiza suta sola dale nagle dale ta bukasnya go ni la yana imila le nagadoni masa la hele sakri go ni la ni watani dale krekri nagadoni mata tu bisa ni pasuk to lagi amin